Üçüncü bölümdün ikinci bölügü. Bul bölükde Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Akbar kelmelerinin faziletleri turalı aytılgan hadisler jana alardı okuga targib, kızıktıruu turalı aytılat. Abu Hurayra radhiyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılat. İki kelme bar, til üçün ötö jеңil, tarazada ötö or jana Allah'a ötö süykümdü. Alar Subhanallahi ve bihamdihi jana Subhanallahil azim. Til üçün ötö jеңil degeni, alar kıska bolgonduktan aytuuga köp dele wagt ketpeyt jana alardy jattap aluuga hiç kanday kıyınçylykta tuulbayt. Oşoga karabastan amaldardy tartuu uçur gelgende bular köp okulgandyktan tarazada salmagy ötö or bolot. Egerde başka paydalary jok bolgonda da uşul paydasынан dağı emni artıgıraak bolmak ele. Sebebi bul sözler Allah'nın en süýükli sözleri. İmam Buhari rahmetullahi aleyhi özünün Sahih Buhari kitabın uşul iki söz menen bütürgön jana uşul hadis anın kitabının ayak çağında aytılgan. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: Araňardan hiç kim gününü 1000 sop iş kıluu mümkünçülügün koya berbesin. Subhanallahi ve bihamdihini 100 jolu okusaňar 1000 jakşı amal bolat. Allah Taala buyursa, gününü mınçalık günö da gılınbayt. Uşul ele kelimelerden başkadagy kança jakşı işler gılınsa, andalar koşumça payda bolat. Bir hadiste gelgen, kim erteň menen jana geçinde 100 joludan Subhanallahi ve bihamdihi dep okugan bolsa, anda anın günöleri denizdin göbüktöründen köp bolsa da geçirilet. Başka dağı bir hadiste Subhanallahi ve bihamdihinin berekesinden gözünde baktardan jalbıraktar düşkön syaktu bendenin günöleri da gölüp düşöt dep aytılgan. Abu Zar radhiyallahu anhu rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Allah'a kaysıl sözler süýüktүү ekendigin saga aytaýynby? Men söz aytыңыз dedim. Al sözler Subhanallahi ve bihamdihi dedi. Başka bir hadiste al Subhana Rabbi ve bihamdihi dep dağı gelgen. Dağı bir hadiste kaysıl nerseni Allah Taala periştelerine je bolbosa pendelerine ıhtiyar kılgan bolsa albatta uşul en süýkümdүү bolat. Al Subhanallahi ve bihamdihi. Birinci bölükdögü bir neçe ayatlarda Allah'nın arşına jakyn bolgon perişteler jana alardan başka bardygy Allah'ny maktuu jana daňtoo menen alek boluşary turaly aytylgan. Alar daima Allah'nın ýyktygyn maktap arulap durusy gerek. Oşol sebepden jogoruda birinci bölüktün birinci ayatında aytylgan Adam aleyhissalamdy jaratuu uçur gelgende perişteler Allah'a biz seni maktuu menen arulaýbız jana seni ululaýbız deşken. Bakara suresinin 30. ayatı. Bir hadiste gelgen asmandar Allah'nın ululuğunun orduğundan jygaç kerebet kıçıragan syakty ün çıgarat. Albette asmandardın ün çıgarbaska aksy da jok. Korku salmagy oşonçoluk güçtü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din canı anın kolunda bolgon zat menen antiçem. Asmanda perişte secde kılıp Allah'ny maktuu menen alek bolbogon bir garışta boş orun jok. İshak ibn Abdullah ibn Abu Talha atasынан, al bolsa çoň atasынан Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılat. Kimde La ilahe illallah dep aytsa, anda al beýişke giretje, beýiş aga wajib bolup kalat. Alemi kimde Subhanallahi ve bihamdihi dep 100 jolu aytsa, anda al üçün 124.000 sowap iş yazılat. Sahabalar, ey Allah'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, anda kıyamat günü jakşı amallardyň köpdügünden hiç kim kıyroga uçurabayt-go deşdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi: Gebirleri oşondo da kıyroga uçuraşat. Emnege kıyrabaş gerek?
Кейбir adamlar ушунчалыk көп сооп алып келишет. Эгер алар тоонун үстүнө коюла турган болсо, анда тоолор да жан чылып кетет. Бирок ал сооптор Алланын неаматтарына, жакшылыктарына салыштырганда жок сымал болуп калат. Ошондо Алла Таала өзүнүн мээримдүүлүгү менен аларды куткарат. Алланын неаматтарына салыштырмалуу жок сымал болот дегени, кыямат күнү сооптор жана күнөөлөр таразага тартылып жатканда, пенде Алланын берген неаматтарын кандай пайдалангандыгы жана алар үчүн Алланы кандай ыраазы кылгандыгы тууралууда эсеп болот. Пенденин эмнеси болсо, анын баары Алла тарабынан берилген. Ар бир нерсе үчүн биздин милдеттерибиз бар. Ошол милдеттерди аткаргандыгы тууралуу эсеп китеп болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ар күнү эртең менен ар бир адамдын ар бир мүчөсүнө жана сөөгүнө бир садака важип болот. Башка бир хадисте айтылган: адамдын 360 мүчөсү болот. Ошондуктан ал ар бир мүчөсүнө садака берүүгө милдеттүү. Мындайча айтканда, пенде Алла Таалага шүгүр кылуусу керек. Себеби Алла Таала өлүмгө окшош болгон уйкудан кийин да ага кайрадан жашоо берип, ден соолугун чың кылды. Сахабалар ошончо көп садака берүүгө кимдин кудурети жетмегеле деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: ар бир тасбих бул садака, ар бир тагбир бул садака, бир жолу ла илаха иллаллох деп айтуу бул садака, Аллаху акбар деп айтуу бул садака, жолдогу тоскоол болуучу нерсени алып таштоо бул дагы садака болот, деди. Кыскасы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам садаканын көптөгөн түрлөрүн санап берди. Ошондой эле ушул тууралуу адамдын өзүндө бар болгон Алланын неаматтары жөнүндө айтылган хадистер бар. Эми алардан башка дагы тамакка, суусундукка, эс алууга, уйкуга тиешелүү Алланын канчалаган неаматтары көз ирмен сайын берилип турат. Курандын Ат-Такасур сүрөсүндө кыямат күнү Алланын неаматтары тууралууда суралат деп айтылган. Ибн Аббас разияллаху анху айткан: дененин, көздөрдүн жана кулактардын ден соолуктары тууралууда суралат. Алла Таала бул неаматтарды өзүнүн мээримдүүлүгү менен берди. Аларды пенде жаныбар сыяктуу курсакты тойгузууга гана каржыладыбы? Же кандай жерлерге каржылады? Дагы башка жерде Бани Исраил сүрөсүндө айтылган: кулак, көз жана жүрөк туурасында ар бир адамдан аларды кайсыл жерлерде колдонгондугу тууралуу суралат. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан: сурала турган неаматтардын арасында бейпилдик жана дененин ден соолугу да Алланын эң мыкты белеги. Муджахид рахматуллахи алейхи айткан: бул дүйнөдөгү ар бир ырахаттана турган неаматтар тууралуу кыямат күнү суралат. Али разияллаху анху буга баардык баледен саламаттык да кирет деп айтат. Бир киши Али разияллаху анхудан: анан силер ал күнү неаматтар тууралуу сураласыңар? Ат-Такасур сүрөсүнүн 8-аяты. Мына ушул аяттын мааниси кандай деп сурады. Ал буудай нан жана муздак суу тууралуу айтылып жатканын, ошондой эле жашап жаткан үй тууралуу да суралаарын айтты. Бир хадисте келген, ушул аят түшүрүлгөндө кээ бир сахабалар: эй Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, кайсыл неаматтар үчүн сурак болот? Жеген наныбыз арпа наны болсо, аны да тое жебейбиз дешти. Ошондо Алладан: силер эмне, бут кийим кийбейсиңерби? Муздак суу ичпейсиңерби? Булар дагы Алланын неаматтары деген аят түштү. Бир хадисте айтылган: кээ бир сахаба радиаллаху анхумдар бул ыйык аят түшкөндө: эй Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, кайсыл неаматтар үчүн сурак болот? Бизде жегенге курма, ичкенге болсо суу эле барго. Ал эми биздин кылычтарыбыз жихад үчүн даяр, ийиндерибизде илинүү, душмандар болсо бизге каршылаш турат. Анын себебинен курма менен сууну да тамактан жакшылап өткөрө албайбыз деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: жакында неаматтар жеңил болот, көбөйөт, деди. Бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан:
Kıyamat günü sorala turgan nemаттардан эң birinchisi bul biz senin denеңдин den sooluğun çın kıldık. Sen oşol den sooluktun akıсын berdiңби? Жана ошол учурда Алланы ыраазы кыла турган иш кылдыңбы? Жана sen суусаганыңда чаңкоңду муздак суу менен кетирдик. Эгер сен муздак суусу жок жерге барып, муздак суу керекпи деп сурасаң, ошондо гана муздак суунун кадырын билесиң. Бул дагы Алланын өтө чоң, чексиз нематы. Бирок биздин көңүлүбүз ал тарапка бармак тургай, балким анын берген нематтарына шүгүр да кылбай жатабыз. Bir hadiste келген, сурала турган нематтар бул курсак тойгузган bir сындырымнан, чаңкоону кандырган суу, денеңди жапкан кийим. Bir жолу Абу Бакр разияллаху анху түш мезгилинде катуу ысыктан кыйналгандыгынан үйүнөн чыкты. Ал мечитке жетери менен ошондой эле абалда болгон Умар разияллаху анху да келди. Ал Абу Бакр разияллаху анхунун отурган абалын көрүп, бул убакта сиз бул жерде эмне кылып жүрөсүз деп сурады. Абу Бакр разияллаху анху ачкачылык чыдатпай жатат деди. Умар разияллаху анху Аллага ант ичем, мени да ошол нерсе үйдөн чыгууга мажбур кылды деди. Экөө сүйлөшүп жатканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип, аларды көрдү да, бул убакта силер бул жерде эмне кылып жүрөсүңөр деди. Алар, эй Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, ачкачылык кыйнады, чыдабагандыктан сыртка чыгууга туура келди деп жооп беришти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ошол эле нерсенин себебине мен да келдим деди. Соң алар үчөө тең Абу Аюб Ансари разияллаху анхунун үйүнө барышты. Бирок ал үйүндө жок экен. Анын аялы аларды кубанычтуу тосуп алып, аларды үйгө олтургузду. Алар Абу Аюб кайда кетти деп сурашты. Bir iş менен чыгып кеткен эле, азыр кайтып келет деди аялы. Ошол мезгилде бат эле Абу Аюб келип калды. Сүйүнгөндөн ал курманын bir шиңгилин кесип келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, эмне үчүн бүтүндөй bir шиңгилди кестиң? Ал шиңгилде курманын бышканы да, бош элеги да бар экен. Бышкандарын гана алуу керек эле, деди. Ар түрдүү курмалар болсун деген ой менен бүтүндөй эле кесип келдим. Себеби кээде бышкан курмага караганда бош элеги жагымдуу болот. Жаккандарын жеңиздер, деди да, алардын алдына курманын bir үзүмүн койду. Андан соң өзү барып, bir улакты союп, бат эле анын bir бөлүгүн кууруду. Экинчи бөлүгүн болсо сууга бышырды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам нандын үстүнө bir аз эт коюп, Абу Аюбка берди да, муну Фатимага алып барып бер. Ал дагы bir нече күндөн бери эч нерсе жей элек деди. Абу Аюб аны тез эле жеткирип келди. Баары тең тамактан тойгуча жешти. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, карагылачы, ушулар Алланын нематтары. Нан, эт, ар түрдүү бышканда быш электе курмалар, деди да, көзүнө жаш алды жана айтты. Менин жаным анын колунда болгон зат менен ант ичем. Булар кыямат күнү сурала турган нематтар. Бул нерселер кандай абалда алынганын ойлоп алышып, сахабалар көңүлдөрү чөгүп, бул нерселер ушунчалык зарылчылдык менен келсе да, баары бир сурак болобу дегендей пикирлер пайда болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Аллага сөзсүз түрдө шүгүр кылуу керек. Качан сен ушул сыяктуу тамакка колуңду сунсаң, анда алгач бисмиллах деп айт. Ал эми жеп бүткөндөн кийин Alhamdulillahillazî huve ashbana ve an'ama alayna ve assala. Kırgızca manisi bardык мактоолор бизди тойгузган, бизди жалгаган, жана бизге кенен ырыскы берген Аллага болсун деп айтуу, бул Аллага шүгүр кылууга жетишерлик болот. Бул сыяктуу окуялар ар кандай мазмундарда көптөгөн хадистерде айтылган. Bir жолу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Абул Хайсам Малик ибн Тайхан разияллаху анхунун үйүнө барууга туура келди. Ошондой эле дагы бир окуя Вакифи аттуу бир киши тууралуу да болгон. Умар разияллаху анху пес оорусу менен ооруган, сокурда, дүлөйдө жана дудукта болгон бир адамдын жанынан өтүп бара жатып, жанындагылардан силер бул адамда да Алланын бир нематын көрүп жатасыңарбы деп сурады. Алар кайсыл немат бул адамда бар дешти. Умар разияллаху анху, эмне ал кыйналбай эле заара кыла албайт бекен? Себеби кыйналбай заара кылууда Алланын бир нематы болот деди.
Abdullah ibn Masud radhiyallohu anhu aytgan, Qiyamat günü surak uçurda 3 orun bolot. Birincisinde jakşı işler tuuralu, alem ikincisinde Allah'ın nimetleri tuuralu, üçüncüsünde bolsa günöler tuuralu suralat. Jakşı amallar Allah'ın nimetlerinin karşısında bolat. Alemi günöler bolsa Allah'ın meriminin astında galat. Bulardan barının manisi, ar bir közürmemde jana, ar wagta Allah'ın adamga bergen nimetlerine adam balası şükür kılıp, alardan akısını atkaru anın mildeti bolat. Uşonduktan golunardan gelişinçe, jakşı işlerdi göөрü kılıga hareket kılgıla. Kançalık köp jakşı iş kılsaňar da, anın jetiştüğü de eseptebegile. Ankeni biz köz, murun, kulak, jana başka dene müçeleri menen kançalagan günöölördi. Günөө ekendigin bilbesen turup ele kılgandygybız Kıyamat günü bilinet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen. Silerden araňarda hiç kimiňer surakta Allah'ın astında hiç kanday tosmosuz jana ortomçusuz turalbayt. Al oňga garasa da üýmelükdigin amaldaryň göröt, solga garasa da oşol ele görnüşdi göröt. Pende kanday gana jakşı je jaman işlerdi kılbasın, anın bary any menen birge bolat. Anın aldy jagynda tozok otu bar. Oşonduktan goluňardan gelişince sadaka kılgıla. Kalıverse kurmanın danegindey bolgon sadaka menen bolsa da tozoktun otun alystatgıla. Bir hadiste aytılgan, Kıyamat günü eň ele algaç, biz senin dene müçöňe den soluk berdik, jana içerge muzdak su berdik. Oşolordun aksyny atkardyňby? Dep aytylat. Başka dagı bir hadiste gelgen, adamdan 5 nerse suralganga çeyin, al surak maydandan jylalbayt. Birincisi, ömürüňdi kanday işke gorotdyň? Ekinçi, jaşlygyňdy kanday paýdalandyň? Üçüncü, kanday jol menen akça tapdyň? Adalby je haramby? Dördüncü, jana kanday jerge any sarptadyň? Beşinci, özüň algan ilmiňe kanday amal kıldyň? İbn Masud radhiyallohu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayat kılat. Men Miraj tünü İbrahim aleyhisselamga jolukkan uçurda al, ümmetiňe menden salam ayt jana beştin topragy eň sonun, susu öte damdu jana anın jeri en tala, andagy ösümdükler, daraktar, subhanallahi, elhamdülillahi, ve la ilahe illallah, vallahu akbar kelmeleri bolat. Oşonduktan kim kança kalasa, uşul kelmelerdi aytıp, özünü beşke daraktarda tige versin dep ayt, dedi. Bir hadiste, uşul ele sözlerden keyin, la havle ve la kuvvete illa billah da gelgen. Dağ bir hadiste, uşul kelmelerden ar bir üçün beşte birden darak tigilet, dep aytılgan. Bir hadiste, adam, subhanallahi ve bihamdihi dep aytsa, andaga beşte bir darak tigilet dep aytılgan. Başka dagı bir hadiste gelgen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu joldan ötüp bara jatyp, Abu Hurayra radhiyallohu anhu'nun bag olturguzup jatkanyny görüp, andan emne kılıp jatasyň dep surady. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bag oturguzup atam dedi. Saga olturguza turgan eň jakşı bagtardy aytaýynby? Alar subhanallahi, elhamdülillahi ve la ilahe illallah, vallahu akbar. Bul kelmelerin ar birine beşte birden bak olturguzulat, dedi. İbrahim aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkalı bizge salam jörgen. Oşonduktan ulamalar жазышкан. Kimge uşul hadis jetken bolsa anda al İbrahim aleyhisselamdan salamına jogap kılıp ve aleyhisselamu ve rahmetullahi ve berekatuh dep aytosy gerek. Andan keyin beştin jeri ayabay sonun alemi susu bolsa öte damdu degendin iki manisi var. Birincisi, beştin eň jakşı jay ekendigi gana aytılıp jatat. Anın jeri turalı hadislerde beş jeri misk jytynan jana zafarondon turat. Oşonda ele susu bolsa ayabay damdu dep aytılgan. Mınday jerde ar bir adam özüne turak jay kılıp algysy gelet. Oşondoy baktarakduu, es aluga jana rahatlanuga ыңгайлуу jayda kim taştagysy gelsin. Ekinci manisi, jeri jana susu eň sonun bolgondan keyin al jayda ösümdükler da sonun ösöt. Bul görnüşde subhanallah dep bir ele iret aytılsa, anda bir bak tigilet.
Beyiştin jeri jana suusu eň jakşy bolgondukdan al baktar özünden özü kögöröt. Bolgony bir eleret üren sebep koyu gerek. Kalgany özele öse beret. Bul hadiste beş en tala dep aytılıp jatat. Al emi beştin awaly turaly aytylgan hadislerde beşte ar türdü mömöler, baktar jana başga nerseler bar dep aytylat. Balkim jannatdyň manisi özele bak degen düşündüret. Şonduktan albette bul hadislerde özara karama-garşylyk bolat. Gebir ulamalar bul karama-garşylykdan bir neçe düşündürmesin bayandaşgan. Birincisi, negizinen beş en tala, birok beş takva adamlarga berilgenden keyin alardın amaldaryna jaraşa baktaraktar jana başka niýematlar anda paýda bolat. Ekinçisi, gebir ulamalar aytyşgan, beştin munday baktary jana başka niýematlary amaldarga jaraşa berilet. Kaçan oşol amaldarga jaraşa beş niýematlary berile turgan bolsa, anda oşol ele amaldar beşke baktardyň tigilişine sebepçi bolat. Üçüncüsü, beşte bolbodu degende ar bir bendege bul dünýeden bir neçesi çoňurak jer berilet. Anın gebir bölüktöründe özünün negizgi baktary bolat. Al emi göpdügün bölükleri boş boýdan turat. Adam kançalyk göp tasbih, zikir jana başga ibadatlardy kılsa, anda anın beşine oşonçalyk göpdügün baktar olturguzylat. Mavlana Gangohi rahmatulloh aleyhi Kawkabu Durri kitebinde aytgan, beştin bardyk baktary köçöt syýakty bolup bir jerde jynalyp turat. Ar bir adamdyn kılgan jakşy amaldaryna jaraşa al göçötler anın beşine olturguzylat da öse beret. Abu Umama radhiyallahu anhu Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemden riwayat kılat. Kim tünkü ibadatdagy kıyınçylyklardy götüre albasa, tündösü oýgonyp ibadat kıla albasa, je öz baýlygyn Allah joluna taratuda sarangdyk kılsa, je jihatga çygudan korkokdyk kılsa, anda al Subhanallahi ve bihamdihini köwrek aýtsyn. Ankene Allah'a bul sözler toğdoy bolgan altındy, Allah joluna sarptagandan da süýkümdürök. Arganday kıyınçylyklardan kaçgandarga, tünkü ibadatga turbagandarga, sarangdygyndan akçasyny sarptay albagandarga, korkokdugynan jana çeçkinsizdiginden ıyık bolgan jihatga da çyga albagandarga, Allah'nın meýrimdiligi kanday gana genen. Eger uşundan keyin dagı alar da dindin kadry jana akyret üçin küýüt bolsa, andaga da jol açyk. Al emi eger ala oşondan keyin da amal kılıp akyretke kamına albasa, anda alarga baktysyzdykdan başga emne bolmak ele. Bul turaly jogoruda genenirek aytylyp ötken. Samura ibn Jundub radhiyallahu anhu Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellemden riwayat kılat. Allah'a en süýkümli sözler törtö. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah. Allahu akbar. Alardan kaýsyl bir menen başlasaň da hiç kanday ziyany jok. Başgaça aýtkanda, Kur'anda da bu sözler göp gelgen. Oşonda ele Kur'anda alarda okuga ökümler jana kızıktırууlar bar. Al turaly birinci bölükde geňiri baýandalgan. Bir hadiste ayt günün uşul sözler menen kozdugla dep aytylgan. Munda aýtkanda, aytdyn görkü uşul sözlerdi göwrek aytuuda.